Poštovani građani, gospodin Zoran Zaev već ima posljednju opomenu radi vređanja rukovodećeg kadra. Gospodin Zoran Zaev Suspenzovan. I kao takvom njemu znači već vise noge. Ovdje imam sve upućene mi inkriminacije na moju adresu. Đubre, mafijaš, ološ. Gopашав неколку пати дали е сигурен во тоа што го говори. Господинот Зоран Заев и при тоа ме информираше. To sam ja za njega. Ja, običan lopov. Đubre. Mafijaš. To sam ja za njega. To jest, ukratko, ološ. A vi znate moje poštenje.